Lewjavaya mapulat na makajinana sulevat. Sakatu tsua kajam naman auruja supui na kainua cemas imazai tua kurintua tevril. Imazai tua wunma suratan imazai tua tapuru katu sepatakaran pacu pitua suratan pacu sepatakaran. 哥林多后书6章14节到7章4节。Maya kisah selang kipu sensengan tuazwa inika uri setadaran inika senja nangwangwa katwa na kuya-kuya anuma pacacapi au atral katwa seremanan anuma uri shivarana matataud di kirisitu kati piliat akianma azwa uri shika mamavan au sinja katwa inika sinja akianma shika macacapil au uma noa cemas katwa marka samiamia akianma uri shika maitan tite namasan uma ite noa balaluta cemas au cemas na ibu anga amaya tucu uri talu zazuanga ken i daya maju sake pacacike-ciker sake ka masan cemas anga nia maju au ki masangku pinili ta'ala-alan dia maju manasika ibu cemas vaiku i daya maju sanu patatu kuda ka tia maju maya kita duduk tua na paskuya au kikunu karwai yanga uri masanu kamangaken au timun uri masangku wala kangamun aya marerenga semasa dalapu picuran timun aku sinikilibak namaya tutsua siniki etse sanga danuten saka kicingki yanga sata sorapi yanga itu ata kina saban kato ata wawaka na pesakuya penulat sate kana marku tua cemas sate kana kemala maacevungan na macingki dali atsawa nu varung sanu tabrabraki yamen inianan kamena pasariu toa timanga inianan kamena pasarapai toa timanga inianan kamena rimigil toa timanga aicu aku si aivivu ini kakena manu uri semam pasariu ta numum pai namaya to aku sini aivivu ka teisangas nya pini varu-varu mun sakamaya sate kana mamamau macai valut na paparanga zakena rava setanumu kunu sikisan na zazwa ravas na masasa kena ravas au kumalia na makuda aku sisarapai na penaramu ravas aku revan aicu kainua cemas tutsua kadam naman asini pupatarwan tanujen 不再脚踏两条船。在婚姻中，任何人都不希望对方有脚踏两条船的关系，信仰也是如此。保罗提醒哥林多教会的信徒和我们，既然受洗归入基督的名下，我们便是上帝的子民，他就住在我们中间。我们的身体既然成为永生上帝的殿，就要洁净自己，除去一切使身体和心灵污染的事物，在敬畏上帝的生活中达到圣洁。因此保罗提出一个挑战，就是不要跟不信的人同负一轭。正如光与暗，基督与魔鬼势不两立。
saka kichinki yanga sata sorapi yanga ai tuata kina sawan ka tuata baba kana pesakuya apenulat sate kana markut sata paalai tuata semas sate kana kemala maatsubungan na machinki sakati Paulo na pasamarao tua orimakaya chasi kechitayao mavanai chua makaya kisah selang kipusensengan tua zua inika uri na sejajaran na inika sinja na meotan tua awateral katua sermanan anma uri sibaran na matataut ti Krisitu kati puriat aki anma azwa uri sika mamavan ayaya pasamarau tiang tintu soka jaman mayangasa tumuratwa dosa gungkang aya ay cuaca sarwan masanita sakamaya nakuya podusa toa cemas ayaya pasamarau tiang tintu ay cuaca sarwan sakala tinana kemelang purengaringau to sini tulu tu soka jaman tanuiten sakatu soka jaman asini pakinum na tanuiten itu aku warung aki zona na putung ini anak namasan semas aki kenara kemuda aru namasan ital anamasan semas ayaya pasamarau tanuiten saka ka inuli ro kilivakana ni semas mali so tinabarakaken amasan sualak imaze katsawan nekanu kusikeu aun lakanana kiparaing apararaut imaza toku kini katsawan auri namakaya ke imaze itu asu uma apararau tanga ayakana ke aun kuki aun pakata songadan di Yesu Kristo amen mali itu soka jaminaman namakaya tina namisa selang sumupu kilaro itu akai no atsemas latapina sa tapa susuin sakano izo ini kana malungwa aku kina sarisanam lamun paze katanga mapolat ayakana pasamarau saka mali latina na suliva tu suata kini davam taja ping an